Rahnwet na Pohnpei. Pohnpei di patron wai Pohnpei. Iyang kasalelye rakacho karastacho nan program en Rahnwet nan Pohnpei. Program en Rahnwet nan Pohnpei ye program en kabeseo. Megan kalgalele kachon wai program en Pohnpei rakap rakasampalakan. Me wiyawi teban wiyawi nan wai Pohnpei. Riyang mona achkan bacho yang nan program en kabese nan suksech. Tokan yang melen yan walian kichtiyo chiyang ki uyach masakaratan kay paniyo wow. Ton manay wow rakso kon Pohnpei yu. Ach masakaran wow lapan purin sanan kan ko. Wow kisawan marlikan nanalaknan kanyi ko. Ach ngal wow chororan piltok kay sawan machay kapinan wain Pohnpei. Karyawan kabina speaker, vice speaker o chawakan nan 10 Pohnpei legislature. Son ko kung labalap Samora labalap John tatok sarawikan nan pelian lamalamkan karusyan nan wain Pohnpei. Po bachawan waon ki saban marchon way unsta. Rahnwet way saban man kyan so mga kupchaylan pileo kasamo. All kasampal me pachoto sang saban machay office and sus. Mawaya acting election commissioner FSM Mr. Gregorio Ioannis. And so such man bachawan lukwe. All kasampal manage kong nan program and suksech. Dan kakapesa ni Aralat, tame bacho ganan men kay ang chimalain so. Kailangan kong muanay pan pato yung nan ay tungal pali, iman tiyang kitungal saradani yung o kasilili yung kapatabat, rogatun kupro. O itungal saradan wow, and patabat o kawaw mo tungal at tungal program. Iman pato bagi, modern wow, and love to go Puyan ka, tungan ki sila daw at patpato ng program mo. O ay tungan alam na sa ulan. Kalanganan ko mo Mr. Ioannis sa Ragyacha Pantola ng program na suksech o kalalakat ng bayaw. Tame ko mo megacho ka ng station Rahnwet. Kalangan ko may program director. Kara pa na ipato ng station Rahnwet. Puyan ka patuan kapasa, kan keberanian kada bako, isokan, o Pohnpei, me usus kasan tindak, and Everson Congress, pan yawi mass issue, par riagit, riasak silu, nintuan apu kapuktir, pan iralaw tuaw, and iratikit of kilanaw para disease eo, me usus kasan di, and tuwekan dan Everson Congress, Pandung yang pari koros ni par dan pesaparak ni kayu niar murinto kayu niat and kayu week ay samuel mas. Or nanusus kasan tuwat maing tekang katin us tuwekan nan sirin pariyaw o parpayo koros. Kalanganan ko mo Mr. Ioannis. Kung kaksaray kachuan mo mamiye qualification te kak and muya quantity. Kailangan ko kalabak mo. Miya qualification te kak and muya da quantity. O kak ukat ye miya nga kayo aramasukan sambar silisak mowa te nuralan suso. Koreaw akan muya giyo to mere dan lobding sus te way me kan sus dale sota motomusan sampar demau modusus kasilu akan viagir to mere dan kan te kapadapat kan Indonesia sota motomusan sampar isaplemau modusus kapayo sota ban patatan pan aramas anan turur o kausakra sota ban te kita tip tau nan molong ko ngililon way me kan sus dale Mula kabungan ililan boy na basan, unan muin kan kapatapatan Pacific, Trust Territory, Kalan. Kalanganan ko mo ayat na nomination petition para sa way bakon. Nomination petition kan kakir pupuk Rahnwet. Nanawa tatongkan sangyot lilialam and wingoros nan office and use the town plaza second floor. Una na sinusus na bato central building
nan palper. Ayat na nomination petition advantage. Nintuwa na pagkabuktir pan iradaw tuwaw, iradaw riyaw kriyaw, parang disis payo. Bakita, nomination petition kan Kopurputo ni National Election Commissioner Sotrap muda-muda sang temalala sang ran of creative momusus. Met November issue paria bet creative ria kilapin ngau di Sotrap nomination petition kan balagti. Kailangan ko mo Mr. Johannes. Aminye isa-isa pagpunta nomination petition kan? May isa pan pukatan nomination petition. Isa isuat badwadun tala ebuki. O tala buat pan boy ti ebasem treasury receipt and tala buat mepan yang untuk nomination petition kan. Iman pertungan kian semua ko berkabasa miyak kira riaban yang nomination petition kan. Me uapan passport size kailan kayu karan and candidate man. Na euren tipso buat pansyo yang nomination petition ang Kopurputo sisitubag berwana dahil aleta. Ipilman mo yung batin mangi sekenyal tahu di klub tinggal nomination petition bersepan di lawasaw isitubag bertuan kata kalangan. Kailangan ko mo acting election commissioner. Ayat wan sa unsus medal kan nakachpacho dikiyo. Arpan yang usus. Hey, sa unsus medal kan patpatunas likin Pohnpei. Rakan ka ke ususin ng post office te absentee ballot by mail. Sa uta, me pekususan ng post office the absentee ballot by mail panchak tao yawi. Pag ususin ng post office te absentee by mail panchak tao yawi November issue paria betri sa priyaw. Nintuwa na pagpuktir pan iralaw tuwaw ratitut wala bukriyaw para disis riyaw A and position ususin na basam. Pagpapan ususin ng post office te absentee ballot by mail panchak ta uyaw na National Election Commissioner sota totosan ranat creative monosus o sota pa malalasang ran types of monosus. Met no wewe kisaman pagpagwat parikti sang wekon senwur creative wano paria creative sin. Kailangan ko mo Mr. Johannes pwede rin pa sa pangsan sa lumawakan. Pero yung muna chaban kaya la program na isukset. Mamiya na yung kachmo ko na yung way yung kachmangi. Ako yung chungal kalabang kan student kung chungalan sa umesh. Kailangan ko may program director. Iman pagpatuon ka ba sa February legaw paria betri sa silu. Yay konseglaranan kapag ususin absentee usus na special polling place kan ng Pohnpei. O ang creative drone with election taken. February legaw paria betri sa silu ususin sa ilak pan tapta. Ususin sa ilak pot pan ang rail kan pan katasan Pohnpei monusus o kang batin sa pali Pohnpei monusus. Sa pisin ususwat pandangalan o paratin mas wano paria betri taksil. Pileo February lima paria betri taksilu yay kang saklan kilele timarin sa unuskap. Pilrano IT card pang close. Nintuan pagpupuktir pan iralaw tuwaw, iratigitrip pa kukiriyaw, karandisi seo, and kusintin sus sinabasan. Sotra magakiyang sus maatungalat, sotra bangklintik, ran silisak mon ran sus. Imanan bikas sa lang kumway na miyak at tungal palian tinapalikan kusinanta mon Social Security Office Pohnpei branch, bisa bangkin mulmulian dan bagan ran koros. When can kapagkakasaya tungway randa pa dulu mo ran sus. Mia men kapasa pan pagkatunan panel te palian ko
O eu kan langata Spanish Wall, eu kan langata negara puiso, pun tingkat kabagai dia mermasran korus, masa permatai khusus koran, puasa permatai kau tang Filipin, enka kita, o sa permatai aiso ang ususuat enka saramau o enpilkona pakmau. Iman kan sagala patawan gay timas kapakkan kurang kala bagotuan mo yung sa. Na sabat man kip panay na maslikan Pohnpei o kinangay katuwang rin ng Facebook tanan men kabasa tayo. May kailangan o batin posa at mga website po ang iraikan po. Tipsa kita koras dekantap ng siswat patpatuyan lala. O yet at mga website din www.fsmned.fm. Kailangan ko muna yung program director. Kailangan ko mo Acting Election Commissioner in FSM, Mr. Kuporio Iwanis. Kailangan ko po chorus. Ay English magayang sa kana sa machay program and kabe sa Rahnwet ng Pohnpei. Program and kabe sa Wairagkap. Pero kasang palakan me wiyawi taban wiyawi nan wing Pohnpei. Sebacha wan kulugay cha kupurakanan kachin sabani Radio P6AH om nan kaunagtan program kasampat chikan more kasaleliye. Rahnwet na Pohnpei. Pohnpei di patron wai Rahnwet Pohnpei.